našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I duhom tvojim. Sestre i braćo, uskrsio. Što znači da je Isus Krist učinio nama mogućim da postanemo novi ljudi. A ta novost se obnavlja u svakidašnjem životu. Pa zato molimo Gospodina na ovoj uskrsnoj nedelji i na ovoj uskrsnoj misi da nam dadne snage da nikada ne mislimo da ne možemo biti bolji. A isto tako da uvijek imamo snage priznati u poniznosti svoju grešnost i moliti Gospodina da nam očisti naše misli, našu dušu i naše srce, da bismo bili kvasac za sve što je dobro u ovom životu.